ndi gutangariza Getsemani akagabo gahimba kandi kataraza petekeshezererebo zomene ya zofaya abarundi bari mu gihugu barundi bari hanze y'igihugu Imana irambwiye ngo nimbitangaze nimbisemerere sendi dedefudede irarangiye bayi Haruna nubwo abasirikare benshi bagiye gupfa nubwo abapolisi benshi bagiye gupfa Mana yambwiye ngo ntabwiri burimburana abanyabyaha n'abagororotsi nanjye ubu n'ubutumwa bwa nyuma ngiye gutambutsa ndabizi ko dufite opozisiyo iturwanya ariko sene more zerederebo turi muri aya mazi ijambo Imana yatubariye icyo Uwiteka yatubwiye ubwo umwuka w'Imana yadusunikaga akaduhata kujya kwiyiririza ubusa kujya Getsemani tugashyira amavi yacu hasi niba mu ruhanga rwawe hakiri amavuta niba urutoki rwawe rukirukana abazimu mu mavi yawe hakaba ugipfukama bikemera teserenerererebo ibirenge byawe bikaba bikirimo umutongero w'i Samariya n'i Yudaya no ku mpera y'isi nta kigeragezo kitagira iherezo sendi dede FDD ivuyeho sendi dede FDD ivuyeho abasirikare mube maso shitani ishaka kubica Mana yambwiye ngo mbivuge Uwiteka tabare abasoda mwigengesere abasoda mube maso bafite abasoda mu basengere Imana itabare bintu byo kuzirika ngo ngwiki marayika yambwiye ngo imiryango yose inzira zose izo ku butaka no mu kirere bamaze kwinjira abagomba kubohora sebo kesezererebo kubohora igihugu cy'isezerano shini igihugu cy'isezerano abadayimoni barakishimuse igihugu cy'isezerano cy'u Burundi bazimu baracyambuye umugisha abana b'u Burundi bari kurira abana b'u Burundi bari kuboroga abana b'u Burundi babuze ayo bacira n'ayo bamira barundi n'abarundi kazi nibo bafite impunzi nyinshi kandi ari cyo gihugu gitoya Mana yambwiye ngo ese ari abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu abanyabyaha cyane ni bande Imana irambwira ngo abanyabyaha n'abari ku butegetsi barashimuse barishe baribye bariyongeje barasahuye barangije bicisha bene gihugu inzara barangije babateza ubukene abantu bari kuri vora batwaye iby'amafaranga Mana irabarega abantu batwaye iby'ibitoro Uwiteka mufitanye urubanza abantu mufite ubutabera mu biganza Mana mufitanye urubanza rega abarundi saba perezida n'ab'Imana igihugu cy'u Burundi ni icy'Imana hari uwakiguza amaraso babarundi muri gusuzugura babarundi bahindutse n'iki barundi bahindutse nk'umuravumba bahindutse nk'umuravumba kumuga ngo rukana bumenyi perezida wabo yirirwa akina ibisa na komedi abantu bashonje abantu bari mufite ibibazo mu nda nta muyaga nkuba nta barabara nta kwideparasa nta kwiyunguruza mwebwe muri gukina komedi reka mbabwize ukuri muri uku kwezi kwa 9 reka mbabwize ukuri muri uku kwezi kwa 10 reka mbabwize ukuri iba myinshi gahimwa nge Profete Marite Uwiteka uri muri je Uwiteka wantoranyije Uwiteka wantumye imyaka 9 ngakorera u Burundi nta kinyoma kirimo nta cyubahiro cyawe ngomba ariko tubizira uyu munsi mu biduhore mu bitwangire nababwiye ngo Imana yampaye ubutumwa bwihutirwa muri iri jase Bibiliya ivuga ngo mu gihe cy'agacerere nta nkuba nta miyaga nta mituragaro ngo Uwiteka nibwo yabonetse uhoraho nibwo yasohotse abarundi bagiye kubona Imana yavuze ku Burundi ibyo Neva yavuze ku Burundi n'abamubanjirije byaraburangatanye bari baharaniye ubwigenge bwo guteza imbere u Burundi n'abarundi mugabo biteje imbere bariyubaka bubaka babo bana babo biga mu Busuwisi mu Burayi no mu migabane yose
ahari ibigo byiza n'amashuri meza, bajyana abana babo, ariko igihugu kikaguma mu kaga n'amarira n'agahinda. Buno rero tuvugana Imana yafashe umwanzuro, Uwiteka yafashe icyemezo. Tepokesha zeredererebo zomene ya zopaya. Uwiteka Nyiringabo Imana yaremye Uburundi aho butangiriye n'aho burangiriye. Wagize ngo Uburundi burakenye, ku mazi burakize, mu ivu buratunze, mu masomo burifite, ariko kuba n'imiti yabuze, kuba nta barabara, kuba nta gitoro, nta mahera mvamakungu, nta n'ibyenda kuboneka, kandi mucukura amabuye, inzahabu za buri munsi, Imana muyijyaje. Umva uko Uwiteka yavuze. Ananiya na Safira kujya babeshe bakarimbuka. Ananiya na Safira ngo bageze imbere y'umutambyi, arababaza ngo ibyo mwaguranye nibi? Baramusubiza ngo yego nibyo. Umugabo arapfa baramushyingura, n'umugore arapfa baramushyingura. Ananiya na Safira mu Burundi kwa Herini, mugiye gupfa, mugiye gupfa, mugiye gupfa. Ariko nasenze Uhoraho, Uwiteka ntarimburana abagororotsi n'aba bagome bisha abantu kuri uru rwego. Mutagira umutima w'impuhwe. Itegeko riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mukundana mute? Bana banyu biga muri Amerika, mugabo i Burundi n'uwiga i Burundi akabura uko yiga. Mwebwe mukagira igikombe cy'ubuki, igikombe cya mayoneze, igikombe cya nido, ibikombe byose by'igiciro mu kabati no muri firigo, mukagira sitoke zuzuye inyama z'amoko yose, mugabo ugasanga umwene gihugu n'ibiharage ntabyo yabona. Shuti yanjye, n'umuyaga nkuba ntawe yabona. Byo bintu mubamo, byo bintu murimo, uko mukora nabi, uko mugenza nabi, ko wagenje nitwe uzagenzwa. Hano niseguye ku muntu wese, nagira umuntu tugira icyo dupfa. Imana nimbona mu mutima wo kwanga Uburundi, nanjye ndimbure, ariko nisanga mu mutima wo gukunda Uburundi no gukunda Abarundi. Nukuri Kanani isohore, Isezerano risohore. Izi ntoki ndagira kuno zindeba. Ntabwo nge nanga abadede, ariko harimo abadede bakora ibintu ntibite ku bene gihugu. Muri kujyana ubutunzi kububitsa mu Burayi, makonte yanyu aruzuye muri Amerika, muri gushorayo ibikorwa remezo. Igihugu cyanyu ari umusaka. Mwagize umubabaro nk'uwa Yeremiya, mwagize umubabaro nyamubabaro nk'uwa Yeremiya, mukaririra igihugu cyanyu, mukareba ko Imana itabongeza, itabaha, mukabura naho mukwiza umugisha. Mugabo bene gihugu murababeshya, mukabarenganya, mukabahahaza, mukabakorera nabi, mukabicugwa agashinyaguro. Uwiteka waremye ijuru n'isi, utabera, utaryajya, utabeshya, uwagiye gukora ibitangaza, uwagiye gukora ibitangaza. Ngo bareke bagende ikivunga, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari zonyine. Ibirenge bya Neva ntabwo birenga hano. Uwiteka yashyizeho stop n'amaboko ye n'abandi nkawe. Mwebwe muzengereje igihugu, ya masiha ndabiraba ajya avuga, za siha za mbeba zisahura igihugu, biba igihugu. Mwese Mana yabahagurukiye, Mana yabahagurukiye. Muri abicanyi, nta rukundo mugira, nta mbabazi mugira, nta mpuhwe mugira. Mwebwe mufitanye urubanza n'Uwiteka. Muri iyi minsi Imana yambwiye ngo nzamuke umusozi, nzamuke umusozi, nzamuke umusozi, nsengera igihugu, mpanurira igihugu. Uwiteka yambwiye ngo zamuka umusozi, zamuka umusozi. Nawuduze, nawuduze biguma byoroha, mbaye hombo hombo. Nta kundi tuzabizira, cyangwa muzatubabarira, cyangwa muzatwica, cyangwa muzadukunda. Mugabo rero usuzagizwa no kunutsa. Kandi ukojeje mu rutoki arurangirizamo. Muranyemerera rero tuvuga ibyera ko byera, n'ibyirabura ko byirabura. Ntabwo mwaguma muri nza. Oya, 2026
Burundi buraba buteye imbere. 2027 Burundi buraba buteye imbere. 2030 ni igihugu kizaba cyifuzwa n'amahanga. Hombo umuriro watse nabonye i Burundi. Imana yambwiye ngo genda i Getsemani niho uri butambukirize buno butumwa. Hari umuriro nabonye umuntu afata ikibiriti ararasa igihugu cyose, imbunda nini n'intoya biraturika. Imana yambwiye ngo mu gihugu cyayo ishohoje isezerano. Tepo keshezeremo zomene ya zopaya. Imana yambwiye ngo mpanurire abarundi. Imana yambwiye ngo gutabarwa kurabonetse. Bwira abarira bere kurira. Tepo keshezeremo gutabarwa kurabonetse. Uwiteka yambwiye ngo ikinyoma arakiranduje. Imana yambwiye ngo irimanukiye igiye gukora muri uku kwezi. Serezeremo Uwiteka yambwiye ngo mbabarire ngo nta kintu cyabuza abayuda gutabarwa. Kandi Imana yambwiye ngo nindebe imbere n'inyuma. Gutabarwa kwanyu kurava ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Igihugu gifite amasezerano, igihugu kirasengerwa. Haleluya. Yesu yambwiye ngo ahagarariye Uburundi. Mwuka wera anihira Uburundi. Mwemu yera iminihwa niha yageze ku Mana. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Kandi data yamanukiye gutanga igisubizo. Neza noneho ahagarare n'abamushyigikiye. Bose bahagarara imbere y'Uwiteka. Maze urubanza rutangira. Maze guhiga no guhigura bitangira. Mana yambwiye ngo imikino irarangiye, komedi zirarangiye. Uwiteka yambwiye ngo ari yubahishije mu gihugu cy'u Burundi. Sendidede FDD. Yo marayika umwami Imana Mikayere umwe wasenye ubwami bw'ubuperesi. Marayika warimbuye ubwami bw'Abamedi. Niwe muntu uje kwimura Sendidede FDD. Kandi niseguye kuba dede, niseguye kuba Barundi bose. Nta kintu upfa n'abasendidede FDD, nta n'ikintu upfa n'Abarundi. Nta muntu hano ndi kuvuma, nta n'uwo ndi kurwanya. Ni ubutumwa Imana yampaye yo yavuze ngo inyuranyije amaboko, irimuye irimitse. Ibyo simbizire, ahubwo mubihore Yesu, mubizize Yesu. Naho jewe s'il waba umpoye ubusa ariko nta kundi. Ndazi ko ibyo tugiye gutangaza birababaza bamwe, bishimisha abandi, kandi mu buzima byama byashitse. Sori rero buno tuvugana, ubu tuvugana amaboko yiba. Uburundi bugiye kuzamo Nyabihanga, hagiye kuboneka umusaraba wo kubabambaho. Mwaribye, mwarishe, mwarashimuse, mwarariganyije, igihugu mwagishyize mu kaga, igihugu cyasomye nturi. Ariko Yesu yambwiye ngo ni warufa akaba na omega. Mwabadede mwebwe ntabwo murusha Imana kwica, nta nubwo murusha Imana gukiza, nta n'impuhwe mufitiye igihugu, nta nubwo mukunda igihugu, ahubwo mubeshya igihugu, ahubwo mubeshya bene igihugu. Abana banyu biga mu Busuwisi, ibyo Imana yabinyeretse. Abandi biga mu Buholande, abandi biga mu Burayi, abandi biga muri Amerika, abandi biga mu makaminuza mu bigo bihenze. Igihugu musahura mushyira abanyamahanga, none byasubiwemwo. Igitangaje kibabaje ni uko abasirikare aribo babihomberamo. Abasirikare nibo babihomberamo. Muyoboye politike mbi, mukoze ibintu nabi, none bene gihugu abasoda bace bagwa mu mporera mu ngwano, kandi bo bari abantu bigendera, nta kibazo bari bafite vraiment. Ariko abasoda ubu nibo mugiye gusuka ku rusongoye, nibo mugiye gushyira imbere, ubundi bahone. Abasoda Imana ibarengera, abasoda Imana ibatabara. Turasemereye abasoda mu gihugu cyose, mu ntara zose. Buno butumwa turi kuvuga ubutumwa bwa nyuma, amazi yarenze inkombe. Turimo turaburira abantu tubabwira ngo nukuri nimwigengesere, inkukuma yamanutse,
umusozi wasuhuje uwundi, igiti kigwira ikindi, ibarabara rirazibirwa, uri ruguru agumayo, uvuye ruguru ntiyashika, akaga gasimbura kandi, ishyano risimbura irindi, amarira asimbura ayandi. Yesu Kristo mwana w'Imana, twaje hano gusengera igihugu cy'u Burundi. Imana ntirimburana abanyabyaha n'abatari abanyabyaha, oya, ibyo bintu mubyiyamirize. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, hano hari ababa bazize ubusa, hari ababa bazize ubusa, hari abantu rwose batazi iyo riva n'iyo rirengera, hari abantu bambuye utwabo, hari abantu bariganyijwe, hari abantu mwibye, hari abantu bari mu mpimba barengana, hari abantu babuze n'imiti yo kwivuza. Mugabo mwebwe ntacyo bibabwiye, ntacyo bibabwiye. Murica mugakiza, mukiza uwo mugomba, mwica uwo mugomba. Ariko bisubiwemo, ariko bisubiwemo, ariko bisubiwemo. Imana yakinguye amarembo, Imana yashumuye abanzi b'u Burundi, banzi b'u Burundi, banzi b'u Burundi binjiye. Koko marayika yambwiye ngo none ari impunzi n'abateye kudeta, n'abayoboye igihugu cy'u Burundi bari mu Burundi, n'abantu bakorana na CNDD-FDD n'abadede. Ese ari abari mu gihugu bari ku ngoma n'abahunze ingoma n'impunzi? Abanyabyaha ni bande? Nimuce urubanza, abanyabyaha ni bande? Ni bande? N'abari ku ngoma, n'abari ku ngoma. Imana yabahaye igihugu, ntimwaziga ngo muhage, ntimwanwa ngo mushire inyota. Imana ibaha igihugu, ntimwanyurwa. Muriba, umwe acisha amabuye hano y'agaciro, undi akayacisha aha, undi aranyuruza, umwe afunga uwo ashaka, agafungura uwo ashaka. Ubutabera ntabwo, ni amarira, ni agahinda, imyidogo, imyidodombo, akaga, amarira, agahinda. Hano twaje muri reclamation, twaje kuri Biranzura, turi muri Biranzura, turi mu Rusesamanza. Ijuru ryambwiye ngo rigiye kururuka rikora ibitangaza. Ijuru rigiye kururuka rikora ibitangaza. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, ndakwinginze buno butumwa mwami Yesu, ubuyobozi, umwuka n'umuriro, ntabegewe, ahubwo wowe uri Arufa na Omega, mu ntara zose, mu gihugu cyose, muri Afurika yose, mu migabane yose. Ibyo ushima n'ibyo ushaka ubinkoreshe kuri kamera, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amena. Akagabo gahimba kandi kataraza n'umugani w'ikinyarwanda, ariko no mu Kirundi umengwa niko bawuca. Akagabo gahimba kandi kataraza, mwarabaye babi murakabya, bene gihugu bararira yo kwarika. Imana ije kubaruhura. Reka mbwira umurundi ahantu ari, itegure amashimwe, itegura amashimwe, itegura amashimwe, kubera ko Uwiteka aranesheje bitangaje. Kinyoma barakiranduje, ubusuma baraburanduje, ijuru niryo riburanduje, kwiba no kwica birarandujwe, gushimutwa no kunyuruzwa nabyo bikuweho. Haleluya, bikuwe sebore serenenenenebo zomene ya pepo keshe zerenenenebo zomene ya sopai. Urichi wa musozi pepo keshe zerenenenebo imbere ya Zerubabeli wiyitiki wa musozi. Imana igiye gushingura umusozi, Imana igiye gushingura umusozi. Ibyishize hejuru Imana igiye kubishyira hasi, ibyiyimitse Uwiteka agiye kubyimura. Bya bindi byari byaridugije, data yambwiye ngo agiye kubitesha agaciro. Tepo keshe zerenenenebo ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, kwa sayiri utukufu milele.
amaboko ya Neva arananiwe, yananijwe, intambwe ze zigarukiye aha. Mwaka wiwe wari uyu, ariko Imana ijabukije Uburundi. Uwiteka ahezagiye Uburundi. Nubwo abadede banze kurekura ubutegetsi, bakanga no guha abashoboye ngo nibo bashoboye, bakaguma bagoragoza, abantu nabo bakajya bababwira ngo Imana irabishimiye ngo nimugume mutware, ngo ni Imana yabashizeho ngo nimugume murongore, ngo Imana ngo irabakunda ngo nimugume ngo mutware ngo igihugu cy'u Burundi, ngo ni mwebwe bahizi. Ariko umugambi w'Imana, intego y'Imana, ikimana yaremeye Uburundi nicyo kigomba kuba, ikimana yaremeye Uburundi nicyo agomba kubona. Ibindi murihenda kandi muribesha. Ntabwo yemwe mwabarundi, amavi yawe aracyarimo amavuta ngo upfukame. Pfukama, Yesu agira icyo akwereka. Amaboko yawe uracyayaduza bikemera. Yaduze Yesu agira icyo ashyiramo, cyagira icyo aguha. Uruhanga rwawe ruracyarimo amavuta. Rushyire ku zuba cyangwa mu ijoro cyangwa ku murango. Sereborezene. Urebe ibyo Yesu yikorera. Hano hagiye guca uwambaye. Ntabwo imipyinato yaguma. Inzara irajyana nshuti yanjye. Kwambara ubusa birababaza. Kubaho nta gitoro utakiyunguruza. Amashuri iyo byanze mu bana babyaye murabizi. Buzima iyo bwazimbye murabizi mwese. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ibyo mwita ibyoroshye birakomeye. Ibyo mwari mufite nk'imikino birakomeye. Ibyo mwabona seneborezeredererebo. Ibyo bababwiye ngo sendi dedefude izabatwara imyaka 500 yongeyeho 500. Oyaye, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nta n'amezi asigaye, nta n'amezi asigaye, nta n'iminsi isigaye, kubera ko ubu mugeze ku iherezo, ku iherezo, ku iherezo. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Na imikino yararangiye, imikino yararangiye, ibinyoma byaraheze, hasigaye ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana butangaje. Sasa mu ndirimbo z'ikirundi ravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Uwiteka ubuntu bwe mugiye kububona, kandi ubuntu bwiwe mugiye kubwakira. Tepokeshezeredererebo. Kandi ubuntu bwe bugiye kwibonekeza ku murango no mu ijoro, kandi ubuntu bwe mugiye kubukenyera munabwite, kubera Nyiringabima icyubahiro n'ikiteka ryose. Mutabazi wacu Yesu, twese tuguhimbaze. Ni wowe wadupfiriye, Yesu mwana w'intama. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'Imana. Duhimbaze izina rye. Twari imbohe za Satani, twari mu mubabaro, yatubohesheje ingoyi, Yesu aratubohora. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama. Duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama. Duhimbaze izina rye.
tukwijeje cyane cyane ko kushobora rwose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'Imana, duhimbaze izina rye. Tuguhaye imibiri yacu n'imitima n'ubwenge, kandi ibyo dufite byose bibi byawe mukiza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Tukwijeje cyane cyane ko kushobora rwose kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'Imana, duhimbaze izina rye. Tuguhaye ikaze i Getsemani, tuguhaye ikaze mu mpande enye z'isi, umufatanyabikorwa mwiza ku Mbabazi TV gatatu, wowe dusangira amanywa na nijoro, duhuje ukwizera ukwemera mu butatu butagatifu, Imana Data, Umwami Yesu, Umwuka Wera. Kude chapeau, you welcome. Navuga ngo you welcome, tu you welcome mu izina rya Yesu Kristo. Dusangira amateraniro arakomeje kandi arabandanyije. Navuga ngo uyu munsi ijambo tugarukaho ubwo iyo muririmbyi twari dufatikanyije 27 muri kantike y'Ikinyarwanda, turimo turaririmba iz'amazamuka. Haleluya. No kuvuga ngo ijambo nagufashisha cyangwa ijambo twafatikanye cyangwa se ubumwe twagirana. Haleluya. Ndavuga kuri dayimoni y'ubukene, uburyo dayimoni y'ubukene izengereza umuntu. Noneho ndagaragaza ubukene bwo mu mubiri, ngaragaze n'ubukene bwo mu mwuka. N'ibintu navuga bisa naho ari bitatu: ubukene bwo mu mwuka, ubukene bwo mu mubiri. Benshi cyane muri miliyari 8 zituye isi, abantu bazi ubukene navuga ngo bwo mu mubiri, ariko n'ubukene bwo mu mwuka bubaho. Amaguriro menshi tunyuramo, amasoko menshi utambukamo, ahantu henshi muri Afurika, mu Burayi, muri Amerika, iyi migabane 5 yacu yo mu isi, mubona abantu basabiriza. Umwe avuga ngo unisaidie Kingorongoro, unisaidie Sheikh Safra, unisaidie. Umuntu wese akarambura ukuboko gusaba, undi akarambura ukuboko gutanga, ariko amaboko atanga agira umugisha kuruta ahabwa. Haleluya. Hano turi ni Getsemani, ho nguhaye ikaze i Getsemani. Umugisha abigishwa bahaboneye, umugisha abigishwa bahaboneye, umugisha Yesu yahatangiye, turi mu kirenge cye. Ndetse by'umwihariko nawe tuguhaye ikaze. Ibyiza biri mu gihugu, ibyiza by'igihugu naturere karemano gihanga y'Imana, nawe welcome tu dusangira umugisha Data yaduteguriye. Mungu asifiwe sana. Navuga ngo abantu bajya bacena ubukene bwo mu mubiri. Ubukene umuntu agira mu mubiri arabumenya. Umuntu akamenya ko akenye impuzu, umuntu akamenya ko akenye amahera, akenye ntanzagira, nta modoka agira,
umuntu akamenya ko nta bwenge agira. Donc ubukene bwo mu mubiri umuntu akirondora akimenya kandi akabona rwose birakwiye bimeze neza. Mugabo rero ikintu kibabaje giteye n'agahinda, ubukene bwo mu mwuka nta muntu ubumenya, ubukene bwo mu mwuka nta muntu ubwitaho. Ubu bukene bwo mu mwuka navuga ngo ni ubukene abantu batitaho, ariko nibwo bukene bubi kuruta ubukene bwose bwabayeho n'ubuzabaho n'ubwenda kubaho. Ubukene bwo mu mwuka nibwo bukene bwa mbere bubi koko bwo burimbura umuntu. Mungu asifiwe. Ubukene bwo mu mwuka impamvu mvuga ko ari bubi, kubera iki mu isi abigisha n'abigishwa umuntu adashobora kwigisha undi ko akennye mu mwuka? Kubera iki umuntu ashobora kubaho ntamenye ko mu mwuka ari umutindi wo kubabarirwa? Yesu yigeze abwira abantu, Yesu abwira umugwizatunga aramubwira ngo uri umutindi wo kubabarirwa, genda ungureho ifeza n'izahabu bidashira, imungu itajya, umugesi utajya. Haleluya. Uyu munsi wa none dufite esheke, dufite igihombo mu mwuka. Abantu barakenye ntabwo babizi. Ubukene bazi n'ubwo mu mubiri, ubukene bazi n'ubwo mu mubiri, muwili lakini macho ya kiroho hakuna habari. Ndoto hakuna habari, sauti ya mbinguni hakuna habari. Nukuvuga ngo ibyo mu ijuru, ubukene bw'ibyijuru, ubukene bw'ibyijuru, turabatindi, turaboro, turabahanya, nta kintu dufite. Donc noneho usibye no kubigira, abantu ntibanazi ko mu mwuka bakenye, nibura ngo babirondere. Kuko umuntu ajya atangira, mu by'ukuri umuntu agatangira nta mahera afite, agahera ku 100 safra 100, umuntu agaheraho akazamuka, umuntu akabaho mu buzima bwe afite dukeya, kandi akabaho mu buzima bwe afite ibintu bitagaragara bidafatika, ariko akagenda azamuka. Ejo akubaka inzu nziza y'ibyumba 8, ejo akagura imodoka nziza y'amadolari arengeje ibihumbi 10, cyangwa se amadolari arenze ibihumbi 30, cyangwa se amadolari ibihumbi 40. Umuntu akagenda aduga akawa muririmbyi ngo Imana ni nziza, dabo akagerayo. Kubera iki abantu bakenye? Kubera iki abantu bakenye? Kubera iki abantu bafite ubukene bwo mu mwuka batabona? Kubera iki abantu bakenye? Umuntu agakora impanuka atabizi kubera gukena mu mwuka. Umuntu akabaho mu mwuka asabiriza amasengesho yamubohora ku ndwara. Umuntu akabaho mu mwuka asaba amasengesho yatuma nawe agira inzozi nziza, akava mu nzozi z'abadayimoni z'imiruho. Umuntu akabaho asabiriza iby'umwuka, agasabiriza umwaka umwe, agasabiriza imyaka 2, agasabiriza imyaka 3, agasabiriza imyaka 4. Umuntu agashyika imyaka 50 ari gusabiriza ubutunzi bwo mu mwuka. Yesu yaravuze ngo mushake muzabona, mukomange nzabakingurira, kandi musabe muzahabwa. Ariko nta karimbi Yesu yigeze ashyira ku by'umwuka ngo avuge ngo aba bazabibona, aba ntibazabibona. Umwenda warasadutse ngo umuntu wese yigerereyo. Niba umwenda warasadutse ngo umuntu wese yigerereyo, nta muntu n'umwe uhejwe kwerekwa, nta muntu n'umwe uhejwe kurota, nta muntu n'umwe uhejwe kumugisha, nta muntu n'umwe uhejwe mu byiza. Imana izaduha ijuru n'ibindi byose izabiduha. Abantu bikubeshya, abapasiteri bikubeshya, abantu bikwitiranya amazina, abantu bibeshya. Imana yacu ntabwo inegurizwa izuru. Mugisha nawe yawuguha, amahoro nawe yayaguha, urugo rwiza yaruguha. Nkubwiza iki? Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Uwahinze urumogi imvura iragwa, mu murima w'umurozi imvura iragwa, umurima w'umugororotsi imvura ikagwa. Wikigunga, wikiheba, wikiciraho iteka. Ni ukuri Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi. Naje gusemerera ndi hano, naje gusemerera ndi hano. Turajya mu mazi dusenge, turirira igiti dusenge, turajya i Getsemani, umwuka w'Imana uko aduhata, uko adusunika, twiyiriza ubusa, tubwire Imana ngo biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe, baseke canke babireka, ndagomba kubona uwabambwe. Ntabwo rero turi mu murongo, cyangwa ntabwo turi muri connection yo kubwira abantu ngo cika intege. Jamais. Twariganyijwe kenshi,
batwiba kenshi, batwambura kenshi, batunyanganya kenshi. Mugabo uyu munsi bamaso, amuka katika jina la Yesu Kristo, amuka mu izina rya Yesu. Tera intambwe imwe, Yesu araguterera 99. Umugisha wawe urahari, iby'umwuka byawe birahari, iby'umubiri byawe birahari. Abantu biguhenda, abantu bikubeshya, Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Nakwambia Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Jina la Bwana libarikiwe. Bite umwenda warasadutse, ujya muri Amerika jyeyo, utabishaka byihorere. Umwenda warasadutse, ubaho neza beho, utabikeneye byihorere. Umwenda warasadutse kugira ngo umuntu yigerere mu ijuru avuga icyo agomba. We wijya kubeshyera abantu, wijya gupfundikanya ibidahari. Umwenda waratabutse ngo umuntu nakenera guseka seke, umuntu niyifuza amahoro yabone. Umwenda warasadutse. Ntabwo amategeko y'ijuru aboha, ntabwo Yesu ari we muntu mubi, ntabwo Yesu ari we mugome, ahubwo Yesu ni Simba wa Yuda, ntare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi. Uwo haleluya. Ngiye umuntu wese w'ikiremwa, abarozi biguciraho iteka ngo ubyemere, umubiri wiguhinduka ngo ubyemere, shitani yikurwanya ngo ubyemere, hagarara mu murongo umwe, hagarara mu nzira imwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibindi bisigaye Uwiteka arabyikorera, ibindi bisigaye Imana irabyikorera. Haleluya. Cunga mu mwuka ubukene ufite, cunga mu mwuka ibibazo ufite, cunga mu mwuka intambara ufite. Ese nawe urakenye nkanjye mu mwuka? Tujya dusaba abantu amahera bakadufasha, kandi tujya dusaba abantu impuzu bakatwambika, tugakena amasomo bakaturihira minerivare, tukajya ku ishuri tukiga, tukamanuka imisozi tukazamuka iyindi, tugakoresha imanza zizimbye, tugafasha abacu nabo bakadufasha. Ariko Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, ubukene bwo mu mwuka butumye abantu barya uburozi. Ubukene bwo mu mwuka butumye abakobwa babura abagabo, abasore babura abagore, abagabo babura abagore, abagore babura abagabo, abana babura ababyeyi, ababyeyi babura abana. Ubukene bwo mu mwuka bwatumye tugwa mu byobo tutabizi. Ubukene bwo mu mwuka, urupfu ruhagera tutarubonye, muroza akakwinjirana utabizi. Ubukene bwo mu mwuka bukatwambura, bukatunogora amaso, bukadukata amatwi, bukaduca amaboko, bukaduca amaguru. Ubu bukene bwo mu mwuka nawe urabuzi. Hindura isengesho usaba Imana ngo Mwami Yesu, najyaga asaba ubutunzi bwo mu mubiri gusa, hindura usabe n'ubutunzi bwo mu mwuka. Wajyaga usaba ugasaba ibyo mu mubiri, noneho saba n'ibyo mu mwuka. Wari umukire mu mubiri, ariko hindura usabe ubu umukire no mu mwuka. Wari umugwizatunga muri siyansi, ariko hindura noneho ube n'umugwizatunga mu by'imwema. Amen. Nibura umwaka umwe ubisabirize, ibiri ubisabirize, ariko mu myaka 5, 6 uzaba nawe uri umugwizatunga w'iby'umwuka. Igipimo cy'ubutunzi bwo mu mwuka nacyo kibaho kandi kikagaragara, ariko bishobokera abizera kandi bigakundira abizera. Haleluya. Yesu niwe nihishemo, ya mbere y'ubuhungiro, ntacyankuraho amahoro, ya mbere y'ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, ya mbere y'ubuhungiro. Kuba Yesu ari umugwizatunga wo mu mwuka, ukaba umworo mu mwuka, biragatsindwa n'Uwiteka. Turabivumye, izuba rirarenze ryo muri Afurika aho mperereye. Kuba wifuza ibyo mu mwuka, Yesu yarabambwe kugira ngo ubibone. Abazimu bashya Imana guhera ubuntu mu izina rya Yesu. Oyaye, hari ibintu bitumvikana. Kuba Yesu yaravuze ngo nzenda ku bya data mboherereza iby'imwema, mugabo wowe ukaba utazi na waramutse.
ukaba utazi na bonjour, ukaba utazi na morning, ibyo mu mwuka ukaba uri umworo mu mwuka. Icyo kintu gisubirwemo, ubu butunzi unyemerere dusengane, ejo nzabigarukaho. Ndagushimiye Mwami Yesu, waje i Getsemani kugira ngo ibyasezeranwe bisohore, natwe turi kugera ikirenge mu cyawe. Umuntu wese ufite icyifuzo cy'ubutunzi bwo mu mwuka umuhera ubuntu. Umuntu wese wifuza gutunga ubutunzi bwo mu mwuka umuhera ubuntu. Hama nubwo mu mubiri turabukeneye, dukeneye ubuzima bwiza, dukeneye inyishu n'ibisubizo. Onodi Jesu, uduhera ubuntu Papa, uduhera ubuntu Mwami w'abantu, uduhera ubuntu Nyir'ijuru n'isi. Mu izina rya Yesu ndasengana na mwene data uri muri Amerika, ndasengana na mwene data uri mu Burayi, ndasengana n'umuvandimwe uri muri Afurika, ndasengana n'umuvandimwe uri muri Aziya, Arabiya Saudite, mpande enye z'isi ukurikiye ubutumwa ku Mbabazi TV 3. Dushonje iby'umwuka imbere, ariko no mu mubiri turakenye. Haleluya. Ariko ufite uko ubigenza bikemera, ufite uko ubiroranya Mwami, ufite uko ubitambutsa Mwami. Ngaho marayika Mikayeli adukururira imbago zo mu mwuka nk'uko yafashije Yabesi, kandi marayika wo mu mwuka aduhesha umugisha no mu mubiri. Mu izina rya Yesu imbago zacu zaguke. Ngaho rero usuke mu mperezo zacu, twunguke, duhirwe, turoranyirizwe mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Mugire ibihe byiza. Naje kubasengera nisengera, ndabizi ko mukunda Imbabazi TV 3. Amateraniro yacu mwarahezagiwe, uru ni urusengero rwanyu, ni cano yanyu, nanjye ndi umukozi wanyu Profete Marite. Tepokeshezererererebo zomene ya zopaya urave bibaye ukamene kuwa petekeshezererererebo. Ndambuye ikiganza ku bantu barwaye bakurikiye ubutumwa bwiza. Fata ahantu urwaye, ndumva marayika n'urushinge rwiwe aje. Tepokeshezererererebo. Reba dosiye yawe yari yarajyamye, Uwiteka arayibyura. Reba aho utera ivi wizeye, imbaraga z'umwuka wera uzambara, amaso y'umwuka gusubireko, amatwi y'umwuka gusubireko, akanwa k'umwuka ugasubirane. Ndatura mu izina rya Yesu, ndahezagira kubwo Kristo yangize ubwo hezagira. Shemo resererererebo. Haleluya. Yesu yohereje abantu bavugira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi k'Isorowamu, numara urareba. Kandi Yesu ageze ku mazi atemba mu mbizi, Bibiliya iravuga ngo mu mazi y'imbizi Mose azajya ajyana abantu abakize umuvumo cyangwa umuze, abagirire deliverance. Nanjye nzanye icyifuzo cyawe hano, nanjye nzanye ibibazo byawe hano. Mu izina rya Yesu ndagusengera, mu izina rya Yesu ndakunihiye, kandi nanjye ninihira. Mu izina rya Yesu ndagutakambira, Uhoraho akwibuke. Data wa Aburahamu na Isake na Yakobo, seremerererebo, agutabare kubw'icyubahiro cye. Haleluya. Tutaimba ozana, senenene tutaimba ozana, tutizunguka menye giti cyaye, tutaimba ozana. Umuriro wo gutabarwa twawucanye ugomba kwaka, ariko n'umuriro wo gutwika abazimu Imana yawucanye, no kwirukana Satani no gutsinda Satani. Umwami akumpera umugisha. Reka tubandanye ubutumwa bw'ejo, umwami azadushoboza. Amen. Ngira ngo rero naha rwose, naha naha